is kanitang ikalabing-metong ning Disyembre, banwang libo siyam aralan, siyam mapulot siyam, at mitagon mo rin king alto ning Kapampangan. In Cruz mayawos yang Archdiocesan Youth Cross o Jubilee Millennium Cross, king gulot na niti, makasulat ing patune. King in Cruz, may gawaya iba't karingtalan banwa ng tuwa, adutong pisamban. King pekasentro na ning krus, at iyo ing relic ning krus ng Kristo, ag ginamit na ban at busan niya ing yatu. Ing Archdiocesan Youth Cross, formal yang mitawon, ban maging krus ding kaya nakang Kapampangan, kanitang mumunang aldo ning Marso, banwang adwang libo at walo. Mega napiti King Fort Grand Taze, King University of the Assumption, syudad ning San Fernando, Pampanga. Ing pake na ning krus ding kayanakan, ing palabungan ing kasalpantayanan, kagiwan at pamanantabe, at kaniting kabengyan, anting kayanakan ning parokya, abe-abe tayang pugayan ing krus ting kayanakan, king pamanalangin king paralan ning Taze.
king dala ning taze. In panalangin king dala ning taze, meni batya king taze France. Meto nga bundok, nung nuka rin ting kapatad ning taze, at ding manok nangan king komunidad, tuk ng lo at lalako ing sablang gagawan do. Obra man o pamagaral Bibliyo, ban mitipon kem pisamban at manalangin. Iting pamanalangin, gagawan da iti makatatlo king aldo. Bayo mag-almusal, pagtuan, at kaibat ni ngapunan. At tinyang atwang pekas ang koping panalangin na ini. Pamagkanto at katahimikan. Ing panalangin king dala ning taze, gagamit yang paulit-ulit adalit. Kera kalon at tingatlo hanggang 4 na linyo. Aawsandang chants. Deting makuya da kanto, paulit-ulit lang kakanto. Ing pamagkanto, metong yang importanteng sangkap ning pamanyambo. Deting makuya da kanto, paulit-ulit na kakanto, babyelang kapanatagan na loop. Pamagdalit, karing dalit, paulit-ulit iba't king isip. Deti, bagya-bagya lang lulub king puso. At maging paralan ning pamakipag-ugnayan king apong Ginoo. Eka mag-abalo king kekang boses king pamagkanto. Tandanan tayo ing amano ng San Agustin. Ing magkanto, manalangin yang adong beses. Nung balo tala ring kanto, makyabe tamo ka rin kaya katamong kakanto, dapot keng may nang boses. Ing kadwang sangkop ning panalangin, yapin ning katahimikan. King libutad ning panalangin, atin makabang panahon ning katahimikan. Mabibiyeta mo keng masikan at may nge ayatong ngeni. Ing panalangin, papalyarya na katamong gumamit panahon ning katahimikan. Panahon, amalyari tamong gamitan, ban makipagsalita king Diyos. Ban paintulutan tayo makipagsalita kaya katamo. Bandi na niyang espasyo king kaya katamong kaisipan. Gamitan tayo po ing pamikatagon na ini para tanggapan tayo ing presensya ng apong Ginoo. Para makasawop maging solemning panalangin na ini king Diyos, anyaran mi po ing balang metong naluklok kong masalese king bangku o king lapag. Manatili pong tahimik nung kailangan. Pamintuan ing gustong ayos ning pisamban. Aktibong makyabe king pamagkanto. Iset tala po ring cellphone tamo king silent mode. Mag-focus po king pamanalangin. Pakiiwasan tamo po ing pamag-photo kabang mag-pray tamo. At inmeto nga taong miyelal para mag-dokumento king kaya katamong taze. Nung atin tamong pagdalanan na problema, manano po sanang manatiling tahimik at manalangin king Diyos. Tamo po sana panit talatalakad, ban kanito ela may istorbo ring aliwa. At nung malyari, pag-asimulan tayo, aryan tayo po yung panalangin king dala ning taze. Potang magsimula ning venerasyon, atin mag-asista komi, ban kanito tamo maluwat na makatalakad. King dita ka pinandit, simulan tane po yung panalangin king dala ning taze.
Espiritu Santo, sa mismong lawan mo, nung iyong liwanag, Finis Sancti Spiritus, Finis Sancti Spiritus, Finis Sancti Spiritus,
Jesus, sinapay ng buhay. Sambahin ka, Kristo Jesus. Jesus, Kordero ng Diyos. Sambahin ka, Kristo Jesus.
mayap a balita agbangkang San Mateo. Panakit ng Jesus, karing tutong dakal a taong makapaturot kayo, inutos na karing alagad na, king magsadya ng lumipad, king kangat bang pampang. Lapitan na ning metong a eskriba, at nga na kaya. Maestro, makasadya kong tuki keka, no ka rin kaman munta. Nga nang mekibat Jesus kayo. Ding asong gubat, atin lang lunggang pisuluran, at ding ayop, atin lang sale ulyan. Dapot, ing anak ning tao, alaya mang api tudturan, o api pagpainawan. Ing metong naman karing kayang alagad nga na kaya. Gino, malyari ko pong muli pa mo, bakeng ipakutkut itatako? Dapot i Jesus, nga nang sinabi kaya, tuki ka kanako, at paboren mo na karing mete, ing pamangutkut karing karelang mete. Ing mayap a balita ning kaya katamong kaligtasan, kapurian kaya ka o Kristo.
Para king kakatamong yato, ban mikabos tamo karing sablang takot at panganib ning gero. Manano na sanang tagkilano ning Ginu, reng puso ding mamuntukan, karing bansa, ban apakirasan ing kapayapan keti yato, ipanalangin taking Ginu. Paroking Binyagan Katoliko, angeni maglakbe painturo king pamagkaramdam, karing kayang talal salpantaya. Manano na sanang dinano ning Ginu, malino pamisip at kababanlub reng mamuntukan. Ban pakiramdaman dong tuto, reng sablang sasalpantaya. Ipanalangin ta, King Ginu. Para King Santo Papa, ban miyabe tamong manalangin kambena. Para King Kapayapan King Yato, panatilyanes sana ning Ginu, ingsikan lubkeya na manalakaran, para King Mayap at Usto. Ipanalangin ta King Ginu. Para King Santa Iglesia, adaranas dakal sakit at pamanusig. Manano na sanang palablaban na palalo ning Ginu, ingkap kasalpantayanan tamo, ban manatili tamong metong akatawan, kang Kristong Ginu tamo, ipanalangin ta King Ginu. Para kinkyakatamong bansa, adara na sining tutong dakala kasakitan. Manano na sanang antabayanan nining Ginu, payinturo, kintutong pamisan metong, king mayap at istong parasan. Ban mi kamasanting yang bukas, ingkayang memalen. Ipanalangin ta king Ginu. Para karing sablang talapagobra, lalong-lalo na reng ortelano at manasan. Manano na sanang dinanong sika na ning Ginu, king karelang pamigobra, bam mikapamangan la king karelang mesa, at manalakaran king karelang karapatan. Ipanalangin ta king Ginu. Para king kaya katamong parokya, manano na sarang pisan netong nakatamo ning Ginu, kilugot at masabal karing kapara tamong tao, banada kaya tamo karing alwa, ing maya pabalita, at ing mensahe niti, emo king amano, tunay pati king pamandapat, ipanalangin ta king Ginu. Para kaya katang kayanakan, manano na sanang ingmaya pabalita, amig mi pagkalub kaya kata, ida kaya tamo sana karing aliwang epa makakilala king Ginu, pati na rin karing mililisyo king dalan ang matulid. Ipakit tamo rin sana ing lugod at masawal, karing kapara tamong tao, at midinan tamo ring sika ng loob, ban manalakaran king mayap at matulid. Ipanalangin ta king Ginu.
para kay katamongan, tagkila na sana ning banal na espiritu, reng kay katang puso. Baning kay katamong misyon kay tiyatu, agawa tamo kingistu at matulid adalan. Ipanalangin ta kayong Ginoo.
Ing puso ko pagtulupon na ing ikang panayotag mo na ing puso ko panintunan na ing kekang miratunaya ingke kang miratunaya ing puso ko pagtulupon na ing ikang panayotag mo na ing puso ko panintunan na ingke kang miratunaya ingke kang miratunaya ing kayapan at ing kapayapan ating tunay kapag kumbaban kinuwi kong layon kong tukyan ako yasang antabayo ing puso ko pagtulapon na ing ikang panayotag mo na ing puso ko
pagsuko